أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پس هرچی الله رب العالمين. صلاة والسلام خدا رسول پیغمبر مبن سيد و سرور و رضان و سرو کمی محمد عليه الصلاة والسلام و لسر معلومات به هجا و حواله گرین و گدریا خدا د جهاد و خبات و برخدان کرنا و لسر چقای گل پی ریچ و شوپا و نمشن حتی رو شاد دوی حتی رو جا قیامت گلی تماشا مانه گلی خوش کبرای نیشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبدأ بخيراتين ستشابرات أهلا وسهلا. من تنتام الشمال ضعيف حديثة. جالي تمام شوانا خير أخوة ذي وشانا ما زندي بار بكن وكرم كن برسي وهبن آمل بندا برسي وانا ناني كرم كمان Hoca baş inşallah. باشن جانت السابق خدش تازي بمون شوانو باشن Allah sağ hoca sağ olasın. تمام حرام بگه و تمام باور نجیشه تمام زيور من هلا زيور تمام بلي أمال كرم كم كرم كابان Kusure narini nasıl? نا استغفر الله خدش تازي شوي Tabii hocam. Allah sağ ol hoca. Teşekkür ederim. Hadi ben rahma hudeyne hoca. تشكودي Hudeş dertime. سر جوانم وسهلا دكانات أجميرديني ما كربوران خليلا Hocam ya sen asker şaba hocam. Hocam kan neyru pazara jiyem diyişin şey hafta sonu diyeceğim diyişin. ما بله باشه دكانات أشياء Beyaz eşya hocam. باشه سر خير بإن شاء الله ما سبت لهدي دكانة بكرينا Hoca tabii özel servis ya mecbur hatta cumartesi bekliyor pazar günü saat. بله Hadi hocam. هذا بلا خير إن شاء الله Hava. والله الحمد لله سلامتي يا خدي اشتراز بين Gelme hocam bava çoğaya durum çiye ulan bir ku kıtlık والله دنيا خوشة والله قرما خذ تعالى رحمك دابانا ما باش بولا بارانك الولاطي مشيان بنا Baran tına nasıl sadece? والله باران احتياجام باراني هاي خذ تعالى شمالة بيشيني Ola baran tına ya. أي والله أغاني محمد خذ تعالى رحمة أخوان البابيت بكي والحموم ريم الصمانة بني Ramil gola Maria tutaya. ايش قندي خلينا مكال براني مهبانا برسيب كلام كم قول برسيتا هنا Bagu ama tujmara duabki. ولا اشترازي برحمة خذ الدي بابيتا وتجي من دعا بكم Hoca az istek sene fırsın. بني Ama vega mesela amrojid girin. بني يوم أم لميج ناكن تشوى شبه هجا مثلا لميج ناكن يعني يو ميج وروجي باب ناقري داينا على الأقل ميج وروجي باب تنيا روجي بسري خو فرزة روجي فرزة كبسري خويا لميج فرزة كبسري خويا تكي جان فرزة بين الجه أو جنه سترابو أو فرزيت سترابو يا قوت نكري أو دمين ستدا تلميج ناكي جنه الميجاتا كبس ستدا أو ستدا دميني أو بار ستدا لتروجي قرد أري تروجي قرد أو روجي سترابو إيه وتقول تروجي قرد أنا بعد دقن هي تشيل فهموا يا أول ما يجي بك يا مان ميجي ما تشز أحمد يا الميجي هيا يعني يا وش خوي إنسان ويهري توالتي إيه دستور ويخو بشوي دست الميجي كي بقري ورابي بينج لقال سر سجادي الميجي كي بكي يعني خيوي تشي شي خراب بي هذا بيقوم الميجي أخو بكن ما أم مسلمان قوم الميجي نكن أخو ميجي ديكن
سرچاوێ خۆی eyvallah. Lümeş bakalım. بەسەر عاسس حەقی خۆ حەلال بکەیت خدا اشترازی به سر چابانه مثلا. خۆدا سەرچاوێ او قربی خدا اشترازی. بله گلی تماشا بانم. خوینش بهبلات اولی روزی خراناکی. او خوین به حمدی تا مثلا چوبه قرقاته جدی سر روزی خرانا بیانی. اولی که دویم açmat naçi ibadet naki. İbadet çiya? İşte go xude goti bika go goti neka. Aval vedre az İslam et bejim abji ibadeti hali mazına. Zamanın meji hat amel meja xo bikene ibadeta. Zamanı roji hat amel roji bikene ibadeta. Emri maruf nehya münker ibadeta. İbadet mana üçet işte go xude goti bika go goti neka. Ya tebroji bir pola xo boyaq bike ne günah. Roji xirana be le boyağa raş günah. Boyağa raş cezlam alış pire kanış ne cazip ker nay. مرحبا سيدة. Merhaba serçama anu selam. Kanka bxeyrati. Başın canı da sabit çavani. Sabit gelek spas. Tu hera bir rafşata çavayt baş. Başa selameti xuda iştazı bitişkudi. Merdine mi Seyda? Serçama kuda merdini. O ser. O sere saç acı şeker boranima. Serçave mi sersere mi Seyda'yı mı? Xuda iştazı bi. متدين قول سلامة كيف بدم سيدة يا أخوي. Xuda iştazı bi rahma xuda. Perse tanini kut perse xob ki. صعب سيدة يا مقول سلامة كيف بدم تو زي درباز بهم. Xuda iştazı bi. Xuda يا iştazı bi قداش serçama. هبارك دي برسيد بيه كفر يتمك ورجوب وزار مي سورسنا هو جاي. Ya ana xebere faş û çapal û pîs mû bêje arê rojî xira nabe lê xêra rojiyat ta kêm dibe. Xêra rojiyê name. Yani lê rojiya batal nabe yani. Batal yani ne bir rojî jî bête xebera bike guneha. Xeber daim gunehin yani. Xeberê faş û çapal û pîs gunehin yani. Müslüman dibe got xeberê faş û çapal nebêje. Weke va fenomenê TikTokê tuat bînê zilamın pîrekin bihevra canî yayînê dikin bêedeb bêheya tişna fehş û çapal dibêjin qet fêt nakin eyb nakin. Yani tuat bînê ne bilûm. Aynı o Seyda. Em bir kişi dibine em meze de Yani kişi hemû dibine. bînê mesela ji ware kes tişekî nabêje. Lê hal û em têne vê dirê mueza dikin ji me re dibêjin bê mala maîşet elvêdê çi ye. Ya hûn behsa va fenomenê got bi milyona takipçiyê wan hene û 10,000 3,000 insan li wa temaşe dikin bihevre. Êneka cana 3,000 5,000 li wa temaşe dikin. Wa xeberê fehm çapal û pîs bêjin û bi 100,000 begenî ji wan re tên. Wa begen dikin. Videoyê Aynı wan. o Seyda em vadı buradayı em dibine ki çavadık em dibine. Ha valla. حكي ملتي فاش حكي ملتي جدر بإسلام تشتادكن بياني أو يورم كجمار دهره إيجا تشتاق خوش دكن كز نه بيان مش كنا يورم دكن راست ود سايبه Yek dibe qazayê min hena ez piştîn mêjê xwe ez sineta bikim ma çê dibe ya çê dibe qazayê xwe jî bika û sineta jî bika. Qaza her wext dikarê bike. Qazayê xwe jî bika û sinetê xwe jî bika. Beli. Evvela gidip perse dibe sorar mısın? 3 harfli görüyorum. Ne yapmam lazım? Yani vakave cinnat dibine dibe açık. Navê wan mesela navê wa em nabe sê harf. Amê be cin. Xwedê Teala gotiye cin. Em dibe cin. Ya çima navê ya millet ne verê navê wa bêje. Ya çima navê wa em nabêjin ya. Navê wa cin e. Ey gava te got cin. Ve çi qewmê?
يعني ملاج آلي فوقا خويا تالا ناترسش جنات ترسن يا الجن زراري نادنا مو جن علاقات جنا وإنسان ففتوني جن إن زراري نادنا مو سرچاوم والي سرقان تو خيراتيه او حوالے کرم زکات پیرکا جی چوتھے کو پیرکا کا فقیر بے زکات لے چاو زکات نہیں ناچی اردین ور پیسے پیسے اردین ویری يعني هذا يقول جنات بين برا قل والله احد بخوين تشتكي بر خوش يجي و بر فايدة لي يجي نو ساي دايما لا استولين يعني هذا او جل من الناس بين برا قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد برا راكات جبرا بخوين وتم داين جبرا في سورتي بخوين تشتكي بر خوش آمين Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Abi nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim. Allah razı olsun Serkan. Nasfelek okumuşsun dedim. Nasfelek على سورة قل أعوذ بالفلق وسورة قل أعوذ برب الناس أبدو سورة مو بابو خينش بوي نظرش بوي چعبا باشا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس من الرسي دايما آمين أظنهم كش بخيرات ونسرش عباراتنا بله dostum bir soru sara tripto haramı. Tripto بله haram اب mı? فريق كريبتو بيتكوين حرام گناه مو خوجه دور کی Ev çi tevaz nave ve nizanim. لا اوجي فريقي حيلك لسر انترنت فريق اوجي تقليدك فرا مرايا وك تقليدك قماريا Vayas Seydayım vaya persavi dahi yanlış. Ma avuz eg dükü zane harama. Yani jibo çi saval dike. فترة هبال قلت يما تقاصة فترة 25 مليون وتقا زيادة بده هيك ترى يا نافي جنا Kasar evet. وكانت قرآن ده نافي جنا قلت يا سورة كانت بسورة الجن باسات جنات دتكي وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني من الجن إنسان شيء كناش بقوش منع عبادات بكن يا تنافي جنا بيجي شما قناها نا ولا نقولها Ne günah. جن أوجي Koyetala nave مخلوقين wan أوجي çekri أوجي cin. مخلوقين خدينا أوجي عبدي خدينا İja üç harfli. Üç harfli medreksi. İja üç harfli çi. Metin güven. Ji hoca سوال بك عزيمة مرا عزيمة فك دبي جناها hoca. لا عزيمان فايدة بينينا فايدة ناكي عزيمة شكي وجه أول جي قلتي أو تريب أو شيء مرا دليزيد بيش hoca سوال بك دبي بوش حرام دبي هم كار أو قريب تو حرام. فانا وجي تشكي وقت قماريا أو وجي تقديكي قماريا فريقي خيالية حيلة كارية سختكارية هذه مو خوشي دولكي Tabii ki tiştek bu koydana niye kazanç kirin kış haramı. ياو أنا نخذ ناخو يكي هاري دزيه شي بكي دبر وي دزيه دو خويداني درجيني يكي هاري إچكي قماري بفروشي يكي هاري فايزي بكي حرامية بكي دوردشي خويدان هيا هر خويدانا قوهات نا حلالا وياو أنا تلمالا قولو نشتي بي يكش برخو پرا بديتا تخويدان نرجان ديا ديسا حلالا يعني بلاد بر حلالية دبي قد بر حرامية دا ديجي تخويداني برجيني أو پرا حرام دبن Alistar hoca oruçluyken abdest alırken ağzıma su alınmalı mı? Alınmak zorunda أنا değilsin ama ağzında da ağzında بلي نا نا çarpılayabilirsin. نا نا قم هو دسميش قلت مو آبل دبي خوردي أو جي سنتا دسميش هي روشي بيخرا نابي أو جي سنتا يعني دبوردان مو آبل دبي خوردي البوزي خوردي سنتا ياو نب دسميش شي بي آبل دبي خوردي دسميش خرا نابي يعني روشي خرا نابي Hocam cin altın görüyor mu? ناخير جن كس جنا نابيني جن نا تحتاج مونا نابيجن Pelin 47 o yüzün verdiğin abi hocaya sorar mısın bir kişiyle cinler musallat olmuşsa nasıl kurtulur bu insan? يا جن مصلات يسر كسينا بن جن بلاخل ما إنسان ناخن علاقات جنا وإنسان ففتوني جن شخورة عالما خودنا إنسان دا عالما خودنا
Ve zilamê min hartin bu kumarê didî zê maçıp kim. İddia, Super Tato, Super Loto, ev Milli Piyango, ev yarışê haspa, at yarışî. Evane hemû kumarın. Gumo xwe ji wa dûr maça. bikin. Yani, heval ez îmamtiyê Malatyê nakim. Belê. De başa heval genco Pirsina dîne bin ser çavara hatî belkî mêvan nemeyî dîşî werin. سر و Şanaz çavê bî. tenê seydayê me. Li xwe baş bine ji ber ku te em kir jî em spasiya xweş te dike tu her hebe Xwedê pêxember te razî bi mala te ava be. Me wextê te jî gir heqê xwe me helal bike. Xwedî ji te razî bê Bimîn ser xêr çavana. xweşiyê di seydayê me. Xwedî ji te razî bê. Gelî temaşevanê. Cin û însan pevle nazewicin. Belê. Gelî temaşevanê. Cin û însan pevle nazewicin. Belê. Kerem ka. Hevalê Kurd. Na elhamdülillah benim natanga. Ev Harut û Marut hevalê heqan di melaîketê Xwedê bûn xwetana wezîfeka wezîfa godayî wa got ji bo îmtîhanê hûnê herin xelkê bielmîne sihrê. Îdî ê got kafir bû pîs bû xwe elmand û ê got ji Xwedê tirs bû xwe neelmand. Belê kîtê weşana zindî bîne werê. Belê. Hevalê feda gotiya dizaf hişk xeber dê rast e. Az hişk xeber. Merhaba. Merhaba, Merhaba ahlen ve sahlen. Hoş gelmişsin. hoş buldum. Yani nerelisin? Balıkesir, siz? Ahlen ve sahlen. Ben de Mardinliyim. Aa, Evet. anladım. Buyurun, sormak istediğiniz sorularınız var mı? Dini hakkında sorularınız varsa buyurun sorabilirsiniz. Hmm, düşüneyim. Arkadaşlar var mı sorularınız? Sen bir soru sor. Ben düşünüyorum da ne sorsam. Ben sana bir soru sorayım o zaman. Aklına gelene kadar ben bir soru sorayım. Olur. Bize kelime-i şehadeti söyleyebilir misin? O ama yani ben unuttum onu şimdi. Ya unuttum değil de yani aklımdan gidiyor böyle hemen duyduğumu hatırlıyorum. Peki ben desem ki bak desem ki sen nerelisin? Sen hemen dedin Balıkesir. Unutmadın. Nereli olduğunu unutmadın. Evet, evet. Adın nedir? Baban nedir? Hangi köydesin? Nasılsın? Yani bu konuda ne kadar soru sorulsa yani aklımıza gelir. Yani bildiğimiz bir şey yani aklımızdan nasıl gidecek? Yani Yani evet, kelime-i haklısınız. Haklısınız. kelime-i Evet, ama şehadeti. şimdi evet dinliyorum. Tamam hep beraber tekrar edelim. Bilgimizi tazeleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Evet, tamam. Teşekkürler. Söyleyebilir misin? Söyleyebilir misin? Söyledim. Söyledim sizinle beraber. Yo yine söyle. Eşhedü Eşhedü en la ilahe. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Tamam çok güzel. Aferin. Manası nedir? Manasını da sorar mısın? Söyler misin? Bir saniye. Manasını bize söyler misin?
Ay vallahi ben bilmiyorum onları. Gerçekten bilmiyorum. Tamam, manasını söyleyeyim. Zaten önemli olan manasını bilmektir. Müsaade et, ben manasını söyleyeyim. Ha, söyle. Evet, evet. Şehadet ederim. Şehadet ederim ki. Şehadet ederim yani kalben inanıyorum ki. Dilim ile ikrar ediyorum ki Allah'tan başka hiçbir hak ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisidir, peygamberidir, kuludur. Tekrar başa gelelim. Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah ne demek? İlah ona itaat edilen kişi demek. Yani biz sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. Allah'ı kendimize ilah kabul ederiz. Allah'tan başka kimseyi ilah kabul etmeyiz. Yani Allah'tan başkasının emir ve yasaklarına itaat etmeyiz. İlah demek yasa belirleyen, kanun belirleyen, yani yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi, bize emir ve yasak verme yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Kimsenin hakkın değildir. Yani Allah'tan başka sahte ilahlar çoktur. Hak ilah tektir, Allah'tır. Allah'tan başkası tüm sahte ilahları, tüm sahte kanun koyucuları biz red ve inkar ediyoruz. Bir Müslüman bunu söylediği zaman Allah'tan başkasının tüm sahte ilahları red ve inkar ediyor demektir. Anladın? Anladım. Evet. Siz hoca mısınız? Evet, ben hocayım. Anladım. Anladım. Peki, çok güzel. Peki bir soru daha sorayım. Bana sormayın ya. Ben şu an utandım zaten. Ya ne utanması ya? Ya o TikTok fenomenlerini görmüyor musun? TikTok'ta canlı yayın yapıyor. Kızla adam erkek canlı yayın yapıyorlar. Öyle hayasız, fahş, edepsiz konuşmalar, sohbetler yapıyorlar. Ya bundan utanmamız gerekir. Biz burada dini sohbet yapıyoruz. Ne utanması var burada? Sen dini soruyu soracaksın ya da ben soracağım. Buradan dini bilgilerimizi sor. Ne utanması? Buradan onları söyleyeyim. Haram olan şeylerden utanmamız gerekir. Haram olan şeylerden utanmamız gerekir. İnna Allah la yestahi minel hakik. Allah hakikati söylemekte, hakikati dile getirmekten utanmaz. Haya etmez. Haram şeylerden utanmamız gerekir. Allah'ın yasaklarından utanmamız gerekir. Onları yapmamamız gerekir. Peki bir şey soracağım size. Benim şimdi bir tane arkadaşım vardı, tamam mı? Arkadaşıma musallat olmuşlar. Kim musallat olmuş? Ya işte hocaya falan gitmiş, musallat olmuş demişler. Böyle bir Kim musallat olmuş? Kim musallat olmuş? Cinler. Öyle söyleyelim. Adlarını söyleyelim. Peki, tamam. Ondan sonra gittiği hoca da benim için demiş ki fotoğrafımı görüp, bu kızın yıldızı düşük, gözünde papaz var. Gözünde papaz ne demek oluyor? Ya yalandır. Bu bütün şeyler. Bak, bu söylediğin şeyler baştan sona kadar yani yalandır. Ya cinler insanlara musallat olmaz, bu bir. Bu bir. O hoca diyor ki bilmem nasıl olmuş, o da yalandır. Kimse gaybi bilmez. O hoca nereden biliyor? Bunlar bence sırf para. Yalandır. Bunlar hepsi sahtekarlıktır. Bunlar yalandır. Öyle bir şey yok. Öyle şeyler yoktur. Bence de. Cinler kimseye musallat olmaz. Şimdi cinler de bizim gibi Allah'ın kullarıdır. İyileri var, kötüleri var. Müminleri var, Müslümanları var, kafirleri var. Onlar kendi aleminde, biz kendi aleminde. Kimse kimseye alakadar etmiyor. Evet. Sen oruç tutuyor musun? Oruç. Evet, tutuyorum. Namazını da kılıyorsun. İşte namazımı kılmıyorum işte. Ya neden ya? Bir Müslüman hayatında namaz kılmasa ya olur mu? Oruç da Allah'ın emridir. Namaz da Allah'ın emridir. Şimdi senin evine elektrik faturası da geliyor. Su faturası da geliyor. Doğalgaz faturası da geliyor. Telefon faturası da. Bu 3 faturayı mecbur yatırman gerekmez mi? Evet. Valla ben birisini yatıracağım, diğerlerini yatırmayacağım. Ne olur? Yatırdığından mesela elektrik faturasını yatırırsan senin elektriğin olur. Kesilmez. Fakat doğalgazı yatırmazsan, suyu yatırmazsan bunlar kesilir, değil mi? Bunlara ceza gelir, suç, faiz gelir. Ya ben de bak, Allah-u Teala bize hem namazı emretmiş,
Hem orucu emretmiş ve binlerce emir var. Sadece namaz emri değil. Sen namazını yerine getirirsen orada sevap kazanmış olursun. Namazını yerine getirmezsen oradan Allah'a karşı suç işlemiş olursun. Ha şimdi sen oruç tutuyorsun. Oruç Allah'ın emridir. Sen bu faturayı yatırdın. Örnek veriyorum. Sen bu emri yerine getirdin. Burada sevap kazandın. Namaz kılmıyorsun. Burada suç işliyorsun. Günde 5 vakit, günde 5 defa Allah'a karşı suç işlemiş oluyorsun. Tesettür. Mesela örtünmek de Allah'ın emridir. Doğru söylemek de Allah'ın emridir. İçkiye, zinaya, çıplaklığa, kumara uzak durmak bu da Allah'ın emridir. Yani bir Müslüman Allah'ın tüm emir ve yasaklarını riayet etmesi gerekir. Yerine getirmesi gerekir. Madem biz Müslümanız, Müslüman ne demek? Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan kişi demek. Müslüman teslim olan demek. Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olan demektir. İnşallah namazını kıl. Namazını başla. Namazlarını kıl. Günde 5 vakit namaz Müslümanların yani nişanesidir. Alametidir. Ha. Peki şimdiye kadar sen namaz kılmayı hiç öyle düşünmemişsin. Düşünmüşsün. Ben başlamıştım yani namaz kılmaya, sonra yine bıraktım falan. Ya ben şeytana uyuyorum ya. Böyle Ya üşeniyorum bravo. resmen. Bak Allah'ın mağfireti çoktur. Allahu Teala affedicidir. Allah'ın 99 isimlerinden bir tanesi de El-Gafur. El-Gafur'dur. Yani bütün günahları affedendir. Allah'ın bir ismi Et-Tevvab, yani tövbeleri kabul edendir. İnsan tövbe ettiği zaman Allahu Teala tövbesini kabul eder, günahlarını affeder. Sen şimdi tövbe et, namazına başla, İslam'a uygun bir şekilde de tesettür, örtünmeyi yerine getir. İnşallah Allahu Teala geçmiş günahlarını affeder. Allah'ın mağfireti çoktur. Peki bir şey Sen soracağım. ne zaman öleceğimizi bilmeyiz. Her gün sosyal medyada, televizyonlarda, haberlerde gençlerin de öldüğünü haber almıyor musunuz? Trafik kazasında, beyin kanamasında, şurada burada. Ya gitmiş parkta oturuyor, çay içiyor. Orada parkta bir ağaç üzerine devriliyor. Orada oturuyor, şimşek çaklıyor. Orada oturuyor, kaldırımdan geçiyor. Sarhoş, mesela trafik kazası, bir araba geliyor ona çarpıyor. Yani ölümün nerede, ne zaman geleceğini hiç bilmeyiz. Yani ölüm sadece ihtiyarların, yaşlıların ya da ağır hastaların işi değildir. Bazı ağır hastalar vardır, 20 sene 30 sene yatalaktır. O ölmemiş. Ve bazı genç sıpasağlam gençler vardır, sağlamdır, hiç hastalığı yoktur. Bakıyorsun bir bardak su içiyor, bir damla boğazına, nefes borusuna gidiyor, orada tak oluyor, ölüyor. Ölümün ne zaman geleceğini bilmeyiz. Her zaman ölüme hazırlıklı olmamız gerekir. Tövbe et, namazını kıl, İslam'a göre örtün, haramlardan, içkiden, kumardan uzak dur. Allah'a karşı kulluk vazifemizi yerine getirmemiz gerekir. Evet, haklısınız. Bir soru daha sorayım. Bir şey soracağım. Şöyle bir şey Buyurun. duymuştum. Şimdi Buyurun. mesela birisi seni üzüyor ya mesela. Sen de ağlıyorsun. Ben de şöyle duymuştum. Gözünden akan her gözyaşı için melekler onu lanetliyormuş. Ya şimdi bu gözyaşı meselesi de, yani sen bir insanı üzdüğün zaman, ona iftira ettiğin zaman, yani hakaret ettiğin zaman, yani ya da onunla alay dalga geçtiğin zaman, onun kalbini kırdığın zaman bu günahtır yani. Evet. Bu bir günahtır. Fakat o gözyaşı meselesi, yani öyle bir şey yoktur. Yani bu günahtır yani. İnsanın kalbini kırmak, haksızlık etmek, bu da kul hakkıdır, haramdır. Ondan helallik almamız gerekir. Peki, teşekkürler. Anladım. Evet. Bir soru sorayım. Tağut kelimesini duymuş musun şimdiye kadar? Tağut. Duymadım. Tağut, Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde Allahu Teala bahsediyor. Bize tağuttan bahsediyor. Tağuttan bahsediyor. Diyor ki tağutu red ve inkar edin. Tağutu red ve inkar edin. Tağut nedir? Küfürde haddini aşan, yani Allah'a karşı gelmekte haddini aşan her kişi demek. Yani Allah'ın dünyasında
Allah'ın bize göndermiş olduğu anayasayı, yasaları, Kur'an-ı Kerim'i, peygamberin buyruklarını kabul etmeyip Allah'ın kanunlarına zıt kanun ve yasa belirleyip insanları o kanun ve yasalara göre yönetmek isteyen kişi, yöneten kişi tağuttur. Yani haddini aşan kişidir. Bu tağutları, yani Allah'ın yasalarına zıt yasa belirleyen kişileri red ve inkar etmemiz gerekir. Bakara suresi 256. ayet diyor ki her kim tağutu red ve inkar ederse ve Allah'a iman ederse o sapasağlam bir kulpa, kopmayacak bir kulpa yapışmış olmuş olur. Tağutu red, Allah'a iman etmemiz gerekir. Evet. Evet. Küz ne demek diyor? Küz. Bilmiyorum. Küz ne Pelin? Buyurun, bir soru daha sorayım sana. Peki. Bel'am. Şimdiye kadar Bel'am'ın ne olduğunu duymuş musun? Bel'am. Aa, duymadım ben. Bel'am o alimler ki, o din adamları ki Allah'ın ayetlerini gizleyenler, zalimlerin arzularına göre ayet ve hadis söyleyenler, gerçeği gizleyenlere Bel'am denir. Yani Allah'ın ayetlerini dünya menfiatine satanlar, dünya menfiati karşılığında gizleyenler. Mesela bu menfiat elimden çıkmasın diye bazı ayetleri dile getirmesem ya da dünyada başıma bir zarar gelmesin diye Allah'ın bazı ayetlerini sansor etsem, Allah'ın bazı ayetlerini ambargo üzerine koysam, bazılarını dile getirip bazılarını dile getirmesem, bu alimlere Bel'am denir. Bunlar Allah-u Teala diyor ki onlar karınlarını cehennem ateşiyle dolduruyorlar. Benim ayetlerimi dünya karşılığı, menfiati karşılığında satmayın. Yaren teşekkür ederim. Mesela örnek veriyorum. Ben bir yerde çalışıyorum. Benim patronum Allah'a karşı bir suç işliyor. O üzülmesin, kızmasın diye onu hiç dile getirmeyeyim. Zalimdir. Yani bir kötülüğü vardır. Beni işten çıkarmasın diye ya da bana fazla maaş versin diye onun o kötülüklerini dile getirmesem, huzurunda söylemesem ben burada gerçeği saklamış oldum. Bu sınıfa girmiş oluyorum. Anladın? Hı hı. Teşekkür ederim. Evet. Size de hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim dinlediğin için. Teşekkür ederim. Çünkü senin gibi bazı bayanlar geliyor canlı yayına hemen bakıyor ben hocayım. Hemen çıkıyorlar. Hiçbir laf etmeden hemen çıkıyorlar. Yok, Sen hiç dinlediğin için teşekkür ederiz. önemli değil. Ben teşekkür Yani ederim. eğer ben hoca olmasaydım, bazıları geliyor bakıyor ben hocayım. Hemen çıkıyorlar. Hoca olmasaydım normal şeye muhabbete devam ederlerdi. Bakıyorlar ben hocayım hemen kaçıyorlar. Sen kaçmadığın için, dinlediğin için sabırla teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet, Allah rahatlık versin. O zaman kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben çıkıyorum. Amin. İnşallah tövbe et ve namaza başla, tesettüre devam et inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Ha, İnşallah. Ben heyecan. Selam aleyküm. Ya, müziğin sesini kes. Bizi indireyim sen dayı öyle söyleyeyim. Ya Selam müziğin aleyküm. sesini kes. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Buyurun, hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş İyiyim, bulduk sağ olun. abi. Sen nasılsın? Çok şükür abi öyle. Nerelisin? Şanlıurfa abi. Tıp kurmancı zane. Sen neden? Yare Kurmancı zanım zane. falan. Aj Merdini mi? Tıkı Merdini. yani. Bajarı Merdini. Sen boş. Ana ve sana. Taroji girtiya. Tık koydu.
آره آبی در اول که خواهد آفرین بله از خوجم از ملما آره کرم کا پرسه تامن پرسه خوب کم اه پرسه تاهنه پرس پرش تو یعنی فهمنا ترکی شورگه اتام کرمانجی سؤال باید çözmüştüm. سوری تاهنه سوری یا سؤال تاهنه سوری نجمه بکا سوری دینیش بکا سوری از سوره طرف پرس کم اره یا اد به پرس از کرمانجیت بیشم تو کرمانجی فهم نکی پرس از کرمانجی پرس بفهمنا کمیش تایا کرمانجی بفهمنا کم یا سوری بترکیه نه قالوا ولا سوری مثلا والله اذا ناخذ از پرس کشتکم از پرس کشتا بکم بکه آبی کلمه شهادت اتکارش منه بیشم اه کلمه شهادت ولا کلمه جرای نظام قالوا نزانه آره قیت نه مسلمانی شوش کم مسلمان ناما نزانن تمام دیدی ناخوا المجهداری بکا گوه خو بده من از اشتره بیشم بیجا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كبجا أشهد حوی زانم تمام از ويش تتخوازم كلمة شهادتي اشهد ان لا محمد عبده و رسول öyle miydi چه نبو ديسا بيشا چه نبو اشهد ان لا ألا إله الا اله إلا الله الا الله وأشهد واشهد أن محمدا ان محمد عبده و رسوله عافرم عزت ديسا بيشا أشهد اشهد ان ألا إله الله ألا إله أشهد ألا إله أشهد اشهد ألا ان لا إله اله اشهد ان إلا لا الله اله الا الله إلا الله وأشهد واشهد أن محمد ان محمد رسول الله رسول الله ديسان بيجن أشهد اشهد أن لا إله ان لا اله إلا الله واشهد ها أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمد أن محمد عبده ورسوله عافرم معنى سيندر معنى تزاني نوبه تمام هذه معنى اشترى بيجم از بجا باور دكم أشهد از باور دكم بقلبي خواه هذه از قلبي خو باور دكم گوش الله بيوه تو إله حق نينن وديسا باور دكم گو محمد رسولي ويا از باور دكم گوش الله بيوه حق إله نينن إله حق يكي بتنه گو الله يعني أمي طاعت و عبادت جاء الله تنير بكن جاء الله بيبقى قانون ونظام وسيستمات تكسي أمر وفرماني تكسي قبول ناكن yani Allah'tan başka senin emir ve yasaklarına boyun ve itaat etmiyoruz. Yasama yetkisi, kanun koyma yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Tamam. Tilmeş dike, ilmeş. Anlamaya da gım. Tilmeş dike, imanı. Ka الدقيم أما دعاء تاني زانم beja, va dua beja. سبحان الله زانم Ka beja. أبي Mugo beja. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله غيرك. Aferin. Fatiha git zane sureti Fatiha. فاتيخ ولا قول توم لزانم. يا مزنا هوال خو بعلمنا هذا جم سيدايكي هذا جم خوجيكي هذا جم خوجيكي خو بعلمنا تمام. تمام خلو. لا يدي بخاطري تا خدي راحتي بدي سر چابا راحتي.
Ciao ciao. Olmuyor. Geli tamaşavana, geli tamaşavana. Aleyküm selam. برای حسن سر چابالاتی خودش ترازی بی. ودید گلی تماشاوانه مزنه زاروی ما خورته ما چاوانه مجبوره ام ای دیش مرد بجد به مالا ما چی شیت تیک توک های اما اونا بینا چی شیت کم هک جنور به چه سر چابال علیکم السلام ولی قرآن کریم کرم که وره وشانه زندی قرآن نابی بی قرآن کریمه حواله صابر یبو دیاریتا مالا تابا خودش ترازی بی حواله صابر کرم که وره حواله قرآن کریم اما متشوپان دی وره وشانه زندی کرم که حواله اونال خدای خیرات قبول که خودش ترازی بی اش گنده کربرانی خلیلا باجار میردینی حریما طوری اش گنده کربرانی خلیلا باجار میردینی حریما طوری اول السلام عليكم خالي خوجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيراتي شواني تباشي إن شاء الله خوجة. يعني تساغي ليش ترى يا خوجة زيبي جوان والله خدا اشترى زيبا خدا دين وإيمان ابدا متفا شوف آمين شر روجا رمضان عمل مالنا باشا قنجة خذ تعالى وجامع تبدأ قبول كي إن شاء الله طاعة أنا وعبادتي ما قبول بكين خالي من متادي هوار كي ما تشكي دبرسيا أنا أبي نم بسلمان بن جوان راد بن يا قاور مسلمان olmayan أري herkes gavur mudur? أري كافر يعني نابي و يقول نه مسلمان بي إسلامي قبول نكي حلال خدا He. حلال قبول نكي حرامي خدا پیغمبرك خدا كتابك خدا قبول نكي حنك وتنازي خب ديني خدا إسلامي بكي أو كافرن Yani abi ne Müslüman ben kafirin rasta hocam. أري نابي واك خد تعالى القرآن ده جوار بكافر نما قلت يا ربي عالمي قلت اشتيق وربي عالمي بيجي مجبور امشي بيجي كافر معناه بيجي قبول معناه كافر قبول ناكي كافر يعني قبول ناكي چه قبول ناكي اسلامي قبول ناكي پیغمبر خدا محمد قبول ناكي قرآن خدا قبول ناكي Ya pır da heşem de ama bu çend sala ve kelime de heşem de az ne karım şekira pırsam go vay az khale اولوي pırsam. راسيام خد تعالى القرآن ده يا د تخليت انسان انا انساني دنيا د صنفن يا مسلمان يا كافر وخلاص مسلمان يقول ديني خدي قبول بكي ایمان و باوری به خدا و پیغمبر خدا و کتابا خدا تینه کافر یه گو رد کی معنی کافر کلمه که عربیه رد انکار ام جتشنا رد کن ام چه رد کن ام اله سختا طاغوتا ام رد کن مثلا خود تعالی بی ببن کافر بطاغوتی دبی طاغوتا رد بکن ابا ام جی کافر بطاغوتینا يعني ام طاغوتي ردكن انكار دكن ايه وش غيري قانونا خدي قانون نظامك دن تشيكي او تيجو الطاغوت ام با طاغوتا ام ردكن انكار دكن Hoca ve çan abi haval tişta da pırsan açta pırsın. بيجي De be me de xavna xuda az papaz bu me eve kilise. Yani Türkçe söyleyeyim sorar mısın? Diyor تمام rüyamda kilise از papazıydım. خونا نزانم از خونا فهمناكم Rojiyamı da be kharadı ben abi. Kardeşim şeyden hocamız حوالي anlamıyormuş مراد hani حوالي rüyalardan. مراد قوتهاتي خليلا حوالي مراد قوتهاتي خليلا تبي ما مال عبد الله كردي تنابي من بيجي مال عبد الله كردي مالا بالكودي بيشاني تبكن لين هاز نل مالم اكيد ما يفهم داري كي Halim te asli مال hoş عبد kuy. الله كردي ايه Asli te tuşku buy. اش خليلا ما خليلا كربوران باجاري ميرديني ما
مردینه سرچاوه ما همجی Diyarbakır از farkı nime. سر چاوار أهلا وسهلا. هيا امريكي ترجات هوا خالي خليك بلا مكر ترابيلي. يا عيني سر تشكي چاوارات سر چاوار. سرچاو نشي خالي من غربة يا مرديني هيا أبالي حنيفي ألمانيا عليكم السلام سر چاوارا. أبالي مرات أما بپرسا بما مالا عبد الله كردي كودر وشاني تكن تشكي برسي أما تجزاروك كيجي بپرسي مالا عبد الله كردي مالا عبد الله كردي يعني ناوي من كردية كلام كيف قلت قمرة دشيني ملا بشيني Ne oldu? Bayağı kaybolma. يا تماشا والله شارطة تلفوني عندك معايا أمي وشاني بقرن واني بروجي عندك معايا مالا وتبدأ باب خير أخو ما تعقيب كن قالي تماشا وانا تعقيبات اللي ما بكن وقناة ما يوتيوب ببن أبونا دو يوتيوب ده ملا عبد الله كردي خليلا بن ويسينن دو يوتيوب ده ملا عبد الله كردي خليلا نابي قندي منا خير أخو قالي تماشا وانا دو يوتيوب ده يوتيوب قناة من نزي 1000 حف فيديو دور ديا 1000 حف فيديو من دور ديا قناة من يوتيوب اللي ببنا أبونا ملا عبد الله كردي خليلا دو يوتيوب ده بن ويسينن قالي تماشا وانا حوالي عمر vay nibroy azherim وشاني بقرم خسولي نمزني بني قالي تماشا بخاطري ومن خير خوشيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة من يوتيوب اللي بابن أبونا ملا عبد الله كردي خليلا بخاطري